Chisekedi ni ingoma y'ibigoryi. Azabishura. Azabishura. Ibi yakoze azabyishura. Azabishura. Afande. Azabishura byanze bikunze azabishura. Kuona anashindwa kupiga soda mwenye kwa anagombana na yeye. Kisha anaanza piga raia na bombarde musoko masomo. Atailipa. Sio mbali mtaiona. Sio mbali atailipa. Na ataenda mahakamani nje ya bitu. Tutamshika. Guverneur anasema sasa ataenda ku tribunal. Ataenda ku tribunal. Mutamuwa ku tribunal. Ataenda ku tribunal. Sawa mwa colonel. Ngira ngo muramwibonera neza Lieutenant Colonel Uringoma ahari gutangaza ko Chilombo Tshisekedi bazamufata bakamuryoza ibyo yakoze. Ati tuzamujyana mu nkiko, ibyo yabivuze ubwo bari muri stade Igoma bari gushyingura ndetse banasezeraho abarashwe na drones za FRDC. Ibi rero n'ibyaha by'intambara byakozwe na Tshisekedi Chilombo. Uyu ni umuvugizi w'abarwanyi bihuru AFC M23 Lieutenant Colonel Uringoma, aho yatangaje ko bazafata Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo bamugeze mu rukiko. Lieutenant Colonel Ngoma yatangaje ubutumwa ubw'ubuyobozi bukuru bwa AFC M23 bwasi cyubahiro abasivile 22 bo muri centre ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru bishwe na drones y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku itariki 2 Mutarama 2026 ubwo uyu muhango waberaga Igoma warurangiye. Lieutenant Colonel Uringoma yagize ati azabyishira byanze bikunze, si kera muzabibona, azajya mu rukiko kubera ibi bintu tuzamufata, azajya mu rukiko. Umuyobozi mukuru wa AFC M23 Colonel Nanga yatangaje ko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukomeje kwica abaturage, bigaragara ko butazi gutandukanya uwo bita umwanzi n'abasivile. Ati ububasha bwa politiki bw'ikinyoma leta ya Kinshasa yihaye ni buyiha uburenganzira bwo kwica abaturage, nta matora, nta kwemerwa n'amahanga, nta ntero yo gukunda igihugu yaha ishingiro ubwicanyi bukorerwa abasivile. Nanga yahumurije abaturage bo mu bice bigenzurwa na AFC M23 abizeza ko abarwanyi b'iri huriro bazakomeza kubungabunga umutekano wabo mu bwitange basanga. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane ibijyanye na Chilombo nk'uko Lieutenant Colonel Uringoma umuvugizi w'igisirikare cya AFC yabyitangarije. Twise cyane rero reka twerekeze kujyanye n'ibiganiro nyuma yaho Chilombo abiri mu biganiro bya Doha, akaba yatangaje ko yifuza ko ibiganiro bizahuza leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abarimo abahagarariye AFC M23 bibera i Kinshasa. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yifuza ko ibiganiro bihuza ubutegetsi bwe n'abarimo abahagarariye ihuriro AFC M23 ari burwanya yabera i Kinshasa. Tariki ya 14 Ukuboza 2025 Tshisekedi yagiye i Rwanda asubirayo ku ya 5 Mutarama 2026 no ku ya 8 Mutarama yagiyeyo kugira ngo aganire na Perezida wa Angola João Gonçalves Lourenço ku buryo amahoro n'umutekano byagaruka mu burasirazuba bwa Kongo. Ubwo Tshisekedi yari i Rwanda tariki ya 5 Mutarama yasabye Lourenço gutangiza ibiganiro bishya bihuza abanyekongo bose barebwa n'amakimbirane mu burasirazuba bw'igihugu, anamusaba kumuvugishiriza abatazabyitabira. Mu Tshisekedi yifuza ko bitabira ibiganiro barimo abanyapolitike bashyigikiye ubutegetsi bwe, batavuga rumwe nawe, ababurwanya bakoresheje intwaro nka AFC M23, société civile n'abanyamadini n'amatorero. Bivuga ko leta ya Angola yamaze kuvugisha benshi mu banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashobora kwitabira ibiganiro by'amahoro bishya. Tshisekedi yemereye Lourenço ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izarekura zimwe mu mfungwa za AFC M23, ariko ko dosiye ya buri mfungwa izasuzumwa kugira ngo harebwe niba ibyaha kurikiranyweho cyangwa yahamijwe bibabarirwa. Amakuru ava i Kinshasa yemeza ko uyu mukuru w'igihugu yifuza ko AFC M23 itangaza ko ihagaritse imirwano kandi ko leta ya Kongo ariyo izagenzura niba icyo cyemezo cyubahirizwa koko. Tshisekedi yifuje ibiganiro by'amahoro bishya mu gihe akomeje gutera umugongo ibiganiro bya Doha biyoborwa na leta ya Katari kuva mu ntangiriro za 2025. Umuyobozi mukuru wa AFC M23 Colonel Nanga Yobelo tariki ya 31 Ukuboza yatangaje ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanze kohereza intumwa zayo mu nama ebyiri zatumijwe na Katari zigamije kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwaza ko AFC M23 yafashe umujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, nubwo iri huriro ryemeje ko
ryawuvuyemo kugira ngo ibiganiro by'amahoro bya Doha bikomeze. Leta ihamya ko abarwanyi baryo bakiwurimo. Nkuko mubyumva rero, nyuma yaho Chilombo abonye ko ibiganiro bya Doha bitamuha amahirwe na make, yamaze gutekereza ko ibiganiro by'igihugu bizabera i Kinshasa bishobora kuba ari byo byamuha amahirwe. Ariko abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bakomeje kwibaza bati ese Colonel Nanga, ese Bertrand Bisimwa bazatega indege bajye i Kinshasa guhura na Chilombo? Abantu benshi rero bakomeje kubyibaza ibi bintu bakabiburira igisubizo. Natwe tutireka dutegereze turebe ibya politike bigira ibyabyo, turebe niba Colonel Nanga azafata indege akajya i Kinshasa guhura na Tshisekedi Chilombo ndetse n'abasirikare bamuhigaga. Ibi rero turabikomereza ku yindi nkuru, aho n'ubundi turajya i Kinshasa, aho Minisitiri Muzito yatangaje ko Kabila atari umwanzi w'igihugu. Minisitiri ushinzwe ingengo y'imari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Adolphe Muzito, yagaragaje ko nubwo ubutabera bw'iki gihugu bwakatiye Joseph Kabila Kabange igihano cy'urupfu, we atamufata nk'umwanzi w'igihugu. Kabila yabaye perezida wa Repubulika ya Kongo kuva muri kugeza muri 2019. Muzito nawe igihe kirekire kuko yabaye minisitiri w'ingengo y'imari, minisitiri w'intebe w'iki gihugu mu gihe cy'ubutegetsi bwe. Umubano wa Kabila na Perezida Felix Tshisekedi warazambye. Uyu munyapolitike ahungira muri Afurika y'Epfo mu mpera za 2023. Bamwe mu bo muri leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batangiye kwibasira Kabila bamushinja kuba umwanzi w'igihugu. Ubwo yagiraga uruzinduko mu mujyi wa Goma na Bukavu muri Gicurasi na Kamena 2025, leta ya Kongo yamushinje byeruye ko akorana n'ihuriro AFC M23 rigenzura ibice byinshi byo mu burasirazuba bw'igihugu. Ubushinjacyaha bwatangiye kumukoraho iperereza tariki 30 Nzeri 2025. Urukiko rukuru rw'igisirikare cya Kongo rwahamije ko Kabila ari umuyobozi wa AFC M23, ari umuhamya icyaha cyo kugambanira igihugu, ibyaha by'intambara byibasiye inyokomuntu no kuba mu mutwe w'ingabo utemewe n'amategeko, rumukatira igihano cy'urupfu. Mu kiganiro n'umunyamakuru Marc Pelleman wa France 24, Muzito usanzwe ari minisitiri ushinzwe ingengo y'imari ku butegetsi bwa Chilombo kuva muri Kanama 2025, yabajijwe niba afata Kabila nk'umwanzi w'igihugu, arabihakana. Yagize ati, si umwanzi wa Kongo, ntabwo mvuga ko ku mwanzuro w'urukiko, turi igihugu kiri mu ntambara n'urukiko rw'igisirikare rwafashe umwanzuro, ntacyo mbivugaho. Minisitiri Muzito yabajijwe niba atekereza ko Kabila aramutse afashwe, Perezida Tshisekedi yategeka ko igihano yakatiwe gishyirwa mu bikorwa, asubiza ko azi uyu mukuru w'igihugu ibyo abikora. Ngira ngo rero murabyumvira neza ibyatangajwe na Muzito, aho uyu minisita wakoranye na Joseph Kabila yavuze ko adafata Joseph Kabila nk'umwanzi. Mbere yakomeje gutangaza ko Joseph Kabila ari umwanzi w'igihugu, cyane ko yavuze ko uyu Joseph Kabila ari we muyobozi mukuru wa AFC M23 ndetse akabakorana n'umwanzi ari we u Rwanda. Nk'ibisanzwe rero ni Pilot News TV, mukomeze mane nanjye aho nakomeza kugenda bagezaho amakuru menshi agiye atandukanye. Ndabakunda cyane, muri abagaciro.